Još jedan pozdrav gledalcima Eurosporta, vraćamo se na stadion Bird Nest ili stadion Ptičje gnezdo u Pekingu, olimpijski stadion. Ostalo je dakle još jedna trkačka disciplina i uopšte jedna disciplina u ovom popodnevnom delu programa četvrtog dana. Jedan od dvojice momaka koje nismo mogli da očekujemo ovde u finalu. Videli smo ga Nader Berhambel, a Amel Tuka je iznenađenje, svetsko čudo, rekao bih, što se rezultata i načina na koji svoje rezultate ovde predstavlja i na koji način dolazi do situacije da se bori za titulu. To je nešto što do pre možda godinu, dve dana nismo smeli da pomislimo. Međutim, Amel Tuka je došao na svetski šampionat kao momak koji ima jedini trku ispod 1.43 i to dobro, boga mi, 1.42.51. A tu ispred njega, ne znam da li ćemo služiti kao inspiracija ili možda kao čovek koji bi zbog strahopoštovanja mogao da ga stisne, reč o Rudiši. On ide Adam Šot, prvo njegovo finale na svetskom prvenstvu. Moram priznati da je Adam Šot uradio jednu stvar koju nije radio ovih sezona, pa ga zato nismo vidjeli nigde u finalu svetskih šampionata, niti olimpijskih igara. Adam Šot je propustio dvoransku sezonu, to on ne radi, nikada nije radio u karijeri, ove godine boga mi jeste i evo ga sad u kombinaciji da možda se bori za medalju. Rotić, još jedan Kenijac u stazi broj 7, pa onda ide Pierre Ambroise Boss ili Bosse, kako na francuskom i jeste tačno izgovoriti njegovo prezime, ali on je rekao ajde više ne mogu da se nosi sa tim, zovete me Boss, pa neka to bude način na koji me predstavljate. Dakle, on će biti u stazi 8, a Musab Abdulrahman Bala, još jedan momak koji nije imao pedigre, bar na papiru, za plasman u finale ovog svetskog šampionata. Kipketer staza 2, Berhambel Maroko staza 3, Tuka staza 4, Rudiša 5, Šot 6, Rotić 7, Bos 8 i Bala staza broj 9. Nema u ovom finalu, ajde dok još ovaj uvodni deo, dok se bore za poziciju, verovo ili ne, nema Amosa, nema Amana, nema Janulek Sulejmana ovde u finalu. To su sve momci koji su bili predodređeni da uzmu možda i medalj, da se bore sa Rudišom za zlatom, međutim takva je tura bila ove godine i takve su kvalifikacijne polufinalne trke bile da su ispali. Dakle, samo četvorica od desetorica najbržih ove sezone na svetu su u finalu. Iznenađenja su, rekoh već, Bala i Abdurrahman Bala i Nader Berhambel. Lewandowski je ispod, dakle, eto i to je iznenađenje. Od osmorice finalista u Moskvi samo će jedan trčati u Pekingu. Samo jedan od osmorice finalista u Moskvi, taj jedan je onaj momak čije prezime, eto, korigujemo tek ovako ili onako, Pierre Ambroise Boss ili Bosse, a iz Londona samo jedan takođe i to svetski rekorder, tada olimpijski šampion, momak koji vodi ovu trku, David Rudiša. Sada borba pokušava Šot da se probije napred, ispred Rudiše. Ne može to da prođe tako, ostalo je još 200 metara, Tuka je odlično se pozicionirao kao i sve vreme ovog takmičenja, ide s polja i da vidimo, on ili Šot. Kenici će verovatno odrediti sudbinu i rasplet ove trke. Šot je izuzetno brz u finišu, on pretrčava Kipketera, ostaje mu je samo Rudiša, a Rudiši niko. Ide Tuka do bronzane medalje, ostaje mu Šot za srebro, bronzana medalja za reprezentativca Bosne i Hercegovine. Rudiša se vratio na stazu, vratio se kao pobednik posle one olimpijske zlatne medalje u Londonu, imao je strahovitih problema Rudiša sa povredama, pokušavao je da se vrati, nije mu uspevalo, ali evo sada kad se vratio, lepo je rekao Maurice Greene u onoj najavi za trku, za finale trke na 800 metara, kad se Rudiša vratio i kad je rekao da je spreman, to znači da uzima zlato. Bilo je naravno dileme, jer mnogi momci su ove godine trčali fantastične trke, na kraju krajeva i Amel Tuka. Ali Amel Tuka je tek prve sezone neko ime i prezime ovde na atletskoj sceni, dok je Rudiša svetski rekorder. I to je isto kao kada pričamo o Boltu i ne znam bilo kom rivalu. Gatlin jeste došao u jednom momentu do te situacije da može da ga ugrozi, međutim neke stvari dolaze na svoje mesto i zakonom logike. Rudiša zlato, Šot srebro i bronza za još jednog evropskog takmičara, za Amela Tuku. Dakle, što se toga tiče, opet veliko iznenađenje, osim one
pričice male ili dve koje sam tokom trke želeo da vam plasiram, da nema mnogo ljudi koji u kontinuitetu prave dobre rezultate u ovoj disciplini, pa je samo jedan iz Londona i to ovaj momak koji je sad uzeo zlato. Jeste trčao finale u Pekingu i samo jedan iz Moskve ovde takođe nije uzeo nijednu medalju. Izgleda da taktički očajno trči velike trke Pierre-Ambroise Boss. Ovo je bio moment kada je Šot poželeo da sa unutrašnje strane pretrči Rudišu. To obično ne može tako lagano da se uradi ako onaj momak koji trči ispred ne ostavi dovoljno prostora, jer sve ostalo bila bi diskvalifikacija momka koji ga gura i pokušava da skloni sa te pozicije. Šot ipak srebro, bronza za Amela Tuku.